أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katawtay manghuran, mamuji kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin panawfiki niya katutan niyo paamuin kakahinang amal ibadat biya sin pagpangadji tungod sin pag-agama. Karna ini mga katawtay manghuran, ini bukun ini maluhay, wat malingkan maluhay sadya siya hamanga sila kya tawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harum ini mga katawtay manghuran, mabarakat, sung tanyo bisarahun, in hikaruah, sarayaw-rayaw manusia, ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puas hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Innahul Faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Siya nalong ta amuin biyansakan Al-Faruq hi Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Daing habang sa Quraish kannahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Habs. Biyansakan siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Abu Habs. Qala Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala wa'lam anna Umar radhiyallahu an mimman sabaqat lahul husna wa kana muqaddaman fil jahiliyati wal Islam. Ingata bunal tu di Umar ibnul Khattab radhiyallahu an daing hamanga panagnaan nakauna kakilahan in karayawan niya sarta amuin tanyag siya hakarayawan niya hatimpu pa jahiliya iban labi luba na tuod amuin simud na siya paagama Islam. Wa qala Ibn Kathir wa kana mutawadi'an fillah in kaaunan hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tawadu' siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mapatibaba siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin nakalando in khusyu' niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatikupo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Khashnul aish in kabuhi niya masigpit mga katawtay manghuran. Khashnul mat'am damikyan in pangaun-kaun niya halom kasigpitan. Syadidan fi dhatillahi ta'ala sumagawa hatungod pamaugbog sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon niya ito nakapagang kaning kasigpitan buat malaingkan nakalando in pamaugbog niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In panamong tamong niya mga katawtay manghuran, biya da sin panamong tamong sin amuin mga manusia mahadjana. Wa yahmilul kirbata ala katifayhi ma'a azmi haybatihi. Magdasiya haakaban niya daing ha mga darahon biya nasin mga luluunan tubig, luluunan kakaun. Misan pa amuin laggo sin amuin pagka taon niya biyayan. Inlaggo singan niya baka pati baba niya magdasya mga katawtay manghuran. Sin mga darahon hipagputang niya haakaban niya. Ma'azmi haybatihi. Misan pa inlaggo singan niya kakilahan siya hakarayawan niya. Wa yarkabul himar al-urya wal ba'ir al-makhtum al-billayf. Sarta in sasakatan niya sasakatan himar biyarasin kaibanan biyayan. Wa kana qalilud dahak
wa kana kalilud dhahik la yumazihu ahadan. In kaawnan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, tiyo in amuin pagdalihak-hak niya. Sarta di siya maglalangog pahang katauwi siyo-siyo. Wa kana naqshu khatimihi kafa bil mauti wa'izan ya Umar. In kaawnan sin amuin lang ta mabda niya. Principle niya hakabuhi niya. Wa kana bil mauti wa'izan ya Umar. Mamarahina in kamatay bilang pagpatumtum, panghimati, ya Umar. Amuyat tulong ta in amuin mabda niya, principle niya, hakabuhi niya mga katao tayo manghuran. Islamuhu radiyallahu an, in pakasud niya paagama Islam, aslama Umar radiyallahu an fi sanati sadisati minal bi'sati nabawiyah. Simud paagama Islam hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, tahun hi kaunum daing haamuin pagdaak pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag nabi. Wa kana umruhu 27 sana. In kaaunan sin pangumulan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, kauhaan tag 7 tahun. Wa syahida Badaran wa Uhudan wal masyahida kulliha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta kaya saksian niya nakalamud siya ha mga buno katan daing namayan habadar buno a Uhud iwan sin katan buno sarta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana amiran ala ba'dihha. Sarta in kaaunan niya daing hamanga nakura siya mga katao tayo manghuran. Nakura siya. Wa kana mimman sabata yawm Uhud ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan in kaaunan niya daing hamanga amuin mahugot in amuin yakin hawakto amuin nahiluhala na sin amuin bunu a Uhud yatto sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siya naringgong mga katao tayo manghuran. Hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hawakto budu Uhud amuin nahiluhala in kahalan sin bangsa muslimin sabab sin amuin panulang sin kaibanan daing ha mga magpapana wala amuin miyakad sin panghindo daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala naringgong hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Wa huwa ahadus sabiqin al-awwalin. In kaaunan niya daing ha mga hambuok daing ha mga panagnaan nakauna simud paagama Islam. Wa ahadul asharatil mashhudun wa ahadul asharatil mashhud ala lahum bil jannah. Hambuok daing ha mga hangpu amuin mashhud lahum bil jannah. Sikya saksian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila yaun tausul ka na mga katao tayo manghuran. Wa ahadul khulafa'ir rashidin, hambuok daing ha mga khulafa'ir rashidin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa ahadu asharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahadu kibari ulama'is sahaba wa zuhadihim. Iban hambuk daing ha mga urangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuok daing ha mga kibar ulama'is sahaba. Amuin ulama sin mga kasahabatan mga katao tayo manghuran wa zuhadihim. Sarta amuin mga makusog mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hambuk daing hayto i Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. I'tabara islamuhu radiyallahu an bimasabatin bidayatin marhalatin jadidatin min marahilid da'wah. In pagsud hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an paagama Islam daing hamanga sa laggo
amuin kalagguan haaga ma Islam, amuin naon in amuin bago in kusog sin pagdakwa sin aga ma Islam. Sampai biyay ta Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ma zilna a'izza mundu aslama Umar. In kami kimakkal kami, masi kami amuin lalagguon hawaktu simud hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an paaga ma Islam. Diagad datan kami si manusia katan hawaktu simud hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an paaga ma Islam. In pagsudi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an paaga ma Islam, daing hasabab sin duaa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunnal tuud in Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, ya Tuhan ko, dihili daraugan katinggihan in agama Islam hasabab hambuuk daing ha dua usog ini amin kakasi-kasimon kaymo. Bi Abi Jahlin, ya Abu Jahal ka, au bi Umar ibn al-Khattab, atawa bi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa kan ahabbuhuma ilayhi Umar. Na siyo in kahidayatan para may Islam, hi Umar ibn al-Khattab, karena hi Umar ibn al-Khattab in labi kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin kan Abu Jahal. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Mari kita nyo mga kataw tayo manghuran papaghijra hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Amu inday di hayni kakitaan tanyo in amuin kalagguan niya mga kataw tayo manghuran, iban sin isog niya mga kataw tayo manghuran. Amuin sa barang manusia sampai pa waktu tanyo ini wayroon makasibo sin amuin isog hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Wa kana radiyallahu an qawiyan yawmu hijratihi. In kaaunan hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, makusog siya. Usog ballug-ballugan haadlaw paghijra niya. Faqad qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, daong hi Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, ma alimtu ahadan minal muhajirin illa hajara mukhtafiya. Wayroon law niya hang katao kya ingatan ko daing ha mga tao Makkah am in naghijra pa Madina in buat malengkan in kaaunan nila halom kasipukan, halom hanggaw mga katao tayo manghuran. Illa Umar ibn al-Khattab, buat malengkan hi Umar da ibn al-Khattab radiyallahu an. Fa innahu lamma hamma bil hijrati, karena bunnal tu di Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hawaktu siya nakaangan-angan na maghijrah pa Madina, taqallada sayfahu, siyad diyan yana in amu in pakukus niya mga kataw tay manghuran, in tahuban puddang niya siyad diyan niya mga kataw tay manghuran. Taqallada sayfahu, siyad diyan yana in amu in puddang niya mga kataw tayo manghuran. Sarta yatto amuin hayigads hinang biya sinturon in amuin tahuban sin amuin puddang hi Umar ibn al-Khattab. Watanakkaba qawsahu, sarta siyuklog niya na in amuin pana niya mga kataw tayo manghuran, paakaban niya. Wantada fi yadihi ashuma, sarta piyun niya na, miumus niya na in mga bawang pana niya mga kataw tayo manghuran. Sampay kimamput siya, nagkakamput kiamputan niya na in mga bawang pana niya. Wa madaqibal al-Ka'bah, unin hinang niya mga kataw tayo manghuran, miyadto siya paamuin
timungod siya, miyanaw timungod matupaka'ba. Wal mala'u min Quraish bifanaiha. Hahalyaun in mga tumpukan sin mga bangsa Quraish, mga tao jaruhaka, mga tao dakula, yaon din doon nagpupunpun mga katao tayo manghuran. Sa unoin hinang si mga tao ini, minig mga katao tayo manghuran. Dihilan nila danhi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Fatafa bil bayti sab'an mutamakkina. Nagtawa fi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an haka'ba. Makapito mutamakkina ahal amuin halawm kahanungan. Wayruun kahanggaw-hanggaw, way kabuka-buka mga katao tayo manghuran. Summa atal maqam pagubos ya tumahuli ang pasyam ya maqam Ibrahim fasalla raka'atain mutamakkina. Simambayang 2 rakaat mutamakkina halawm kahanung da mga katao tayo manghuran. Wayruun amuin kahanggaw-hanggaw kabuka-buka mga katao tayo manghuran. Summa waqafa 'ala al-hilaqi wahidatan wahidah. Mahuli ang pasya timindog. Maun paamuin pagpunpun. Pagtumpok-tumpok si mga bangsa Quraish, hambuk-hambuk niya mga katao tayo manghuran. Liyabayan niya. Wa qala lahum in akhihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an syahatil wujuh. Namudas na in mga pamayhuan. La yurghimullahu illa hadihil ma'atis. Ay adallakumullah. Hina na kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Man arada an taskalahu ummuhu. Hisiu-siu in mabaya. In kamatayan na anak hiina niya. Wa yu'attima waladahu. Mahinang na ilo in anak niya. Wa turammala zawjatuhu. Mabaluna in asawa niya. Falyalqani wara'a hadal wadi. Na magbak kami. Haliusin lihak yan lang niya. Murul na in murul. Muna na in muna. Magbak kami. Haliu sin amuin lihak yan. Dahil di hay di mga katao tayo manghuran. Qala Ali radiyallahu an. Laungi Ali radiyallahu an. Fama tabi'ahu ahadun illa qawmun minal mustada'afin. Allamahum wa arsyadahum wa madali wajhihi. Wayruun misanhang katao. Miurul kaniya. Isiuray miurul. Amuray mga bangsa muslimin. Day nga mga malamma. Amuin miyakad naghijra. Kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Amuin piyanduan niya. Maun pa amuin pagbabakan. Pag-uwas, nag-akad-akad na sila. Naghijra mga katao tayo manghuran. Wayruun misanhang katao miurul mga katao tayo manghuran. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Wayruun piyagpangkat mga katao tayo manghuran. Inhambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suntuan puas sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa rayaw-rayaw manu siya ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas si Abu Bakar as-Siddiq. Day nga mga suntuan isog mga katao tayo manghuran karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Jawzi rahimahullah. Qawiyat shiddatu Umar fid din. Hawaktu simud paaga ma-Islami Umar ibn al-Khattab. In pamaugbog niya. Paaga ma-Islam. Asal da makusog. Magduruhon mga katao tayo manghuran. Sarta sin amuin kusog niya. Iban sin isog niya. Magduruhon mga katao tayo manghuran. Fasulibat azaimuhu. Damikyan in kagawgut sin pangatayan niya. Magsusong mga katao tayo manghuran. Di na siya magkakinggong. In kagawgut sin pangatayan niya mamugbog sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma hanatil hijra. Hawaktu miyabot na. Di matungnin waktu.
sin amin maghijra na sila. Tasallalu tasallulal qita. In mga bangsa muslimin, miyagad haulihan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, halawm kahanungan mga katawtay manghuran. Way kabuga-buga nila miyanaw, naghijra, hatay kuran, hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Sa kaula-ula yung pagpanaw nila, biya sin pagpanaw sin kuting mga katawtay manghuran. Hamuin halom kahanungan. Way kahanggaw nila, hi Umar ibn al-Khattab, inaunahan nila. Waqtala Umar fi masyatil asad. Pag-ubos, hapag-uhanan hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sa pantun laungsin kitab layun mga katawtay manghuran. Nagnakura hapag-hijrahan sa pantun layun, way kabugaan, way kahanggaw-hanggaw mga katawtay manghuran. Faqala inda khurujihi, dahil di hayni biulian pa hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, amuin gumuwa na siya maghijrah. Ha ana akhruj ila al-hijrah, ayari na ako, biyayaun, maghijrah na ako, gumuwa na ako sin Makkah. Faman arada liqa'i falyalqani fi batni hadal wadi. Naisiyu-siyuin magbakiban ako, magbak kami, hakitungan sin amuin, lihak yaun law niya. Sumakawa, way roon misan ang kataw mga kataw tayo mangura, nakatawakkal, sab kakilahan ni Umar ibn al-Khattab, daing ha mga sa kusog manusia, sa isog manusia. Hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hangkan sa sambata lawng hi Ibn Mas'ud radiyallahu an, sabutan niyo, mazil na a'izza mundu aslama Umar. In kami, salu waktu simudi Umar ibn al-Khattab paagama Islam, in kami masih halawm daraugan, masih halawm amuin katinggihan pag-addatan sin manusia Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Mari kita nyo mga katawtay manghuran, fi fadailihi wa manaqibihi radiyallahu an, rajulun min ahlil jannah. Daing ha mga kalabyan ni Umar ibn al-Khattab, insiya daing ha mga tao isusulga mga katawtay manghuran. An Abi Hurairah radiyallahu an, daing ka Nabi Hurairah radiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun ra'aitu fil jannati. Amuin sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haud in ako halom katukan biyayan, halom haud sin bati iwan sin natutugin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita kulaw niya halom sin sulga. Hawak to pagtug sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niya halom sin sulga. Fa idam ra'atun tatawaddau ila janibi qasrin, aw nambuok babae nag-ail, haamuin higad sin amuin palas mga katawtay manghuran, astana mga katawtay manghuran. Kulto liman hadal qasar, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya subunya kan siyun tagdapusin amuin astana ini. Qalu li Umar, ini daing para kay Umar ini mga katawtay manghuran. Fadakartu khairataka fawallaytu mudbira, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya tumtuman ko lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin mibug ako kaymo ya Umar, sampai inaku nanaykod, sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabsin astana yattu. Fabaka Umar, dahil dihay ni mga katawtay manghuran, nagtangis hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Wa qala a'alayka aghar ya Rasulallah, bukun ka amuin ako imapatut
mibug kay mo ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alayhi. Kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kataw tay manghuran insul ga aw na asal den dito hatuk astana para kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hawak tu biyaitaan siya sin amu intungod ini timangi si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita nyo mga kataw tay manghuran in mga kasahabatan ampa na sila biyaitaan bang mga katugyaran tulan sinin sila tao isusulga na biya na sin kanda Abu Bakar sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah. Iban sin amuin hang kaibanan pa dengan mga hangpo in uno in jimatu kanila mga kataw tay manghuran ampa na nagsusung in amuin pagtuyo nila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusung in kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsusung in sub nila magmikisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mainkan mangkato garantul na ito. Sure na mga katao tayo manguran, halom sinsulga na sabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa in sila kita nyo, ang panatimangis ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Biyadi inna, puno na ba in pikilan yung mga katao tayo manguran, sin kita nyo, wayroon kaya garantulan, in kita nyo, halom sinsulga, lapas kita nyo, dahil nga apinal ka jahannam. In kakahinang tanyo ni, marayaw, tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Puno na yung pikilan nyo, sin kahalang tanyo, in mapatut, matuyo, kita nyo mga kataw-tay manghuran. In mga sila ini, dahil nga mga sarayaw-rayaw, amuin pazamanan, sin mga manusia, magtuyo, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kita nyo na in kaaki nila, magtuyo, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rda'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita nyo mga kataw tayo manghuran, pailmo i Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. In amin luag sin ilmu niya. Dahin kan ibn Umar radiyallahu an ibni Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunnal tunin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal nagsabda bayna ana naimun sharibtu yani laban. Haw in akulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin haucin bati iban natutog halom indan ko minum ako laban manjari summa nawaltuhu Umar pagkus ko minum sin laban ampakup dihil ininuman niya to kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Dahil dihay ni piya nga subuhan sin mga sahabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam fama awwaltahu ya Rasulullah uno ta ya Rasulullah in sawab mayta siya in amuin piya unamu piya sunod mo piya inum sin laban uno in sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ilm sawab sin ilmu i Umar ibn al-Khattab radiyallahu an muttafaqun alayhi in hadis mga kataw tayo manghuran. Mari kita nyo mga kataw tayo manghuran paamuin pag-agama pamogbog paagama hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wastiqamatuhu iban sin kabuntol niya hapag-agama mga kataw tayo manghuran. An Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an dahin kan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an قال النبي صلى الله عليه وسلم سبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب عمر والذي نفسي بيدي ibut paamuin nagpapanjari sin ginhawabaran ko haliman niya Allah subhanahu wa ta'ala ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik. In syaitan di kau hipagbak niya haamuin hambuuk dan
buat malaingkan in syaitan minda sindan niya maman sadya di makapag bak in amuin dan lalabayan nyo yaon makapagbak kamuharan muttafaqun alay biat mga katao tayo manghuran sampai syaitan mga katao tayo manghuran muka kan Umar ibn al-Khattab bang si kakitaan na miya manawharan atas minda sin syaitan dan dugain asupaya sadya di makapagbak iba ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, ya kau anak Khattab Umar, walladhi nafsi biyadi, ibut pa amuin ginhawabaran ko, ibut pa amuin nagpapanjarisin ginhawabaran ko haliman niya, Allah subhanahu wa ta'ala, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qat, illa salaka fajjan ghaira fajjik. In syaitan, di apa way di in syaitan ipagbakaw hambuk dan pag-ubos amin mag-alop na kamo buat malaingkan pindahon niya indan niya mga katao tayo makuran buga niya kan Umar ibn Khattab radiyallahu an sahab sin amuin kabuntol niya mga katao tayo makuran biya ayan in Allah subhanahu wa ta'ala dumihil siya karamat paamuin manusia na nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai in mga jin mga katao tayo manghuran magmartabat muga amuin kugdanan sin hayba mga katao tayo manghuran amin hanggaw yato na misanin jin biya ayaw pa ka jin na biya rin ay manusya labi na luba na tuod mga katao tayo manghuran in manusya biya nakanda Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala hazaman niya aun siyuran saitan mga katao tayo manghuran biyaitaan mani Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah unuin hinang niya piaraan niya mga katao tayo manghuran in amuin chinyelas niya paamuin susuran nito dahil doon mayan mga katao tayo manghuran pagparaya rilaw niya piaray Ahmad ibn Hanbal kay mo in amuin chinyelas niya unin akisin saitan imulak gimuwa mga katao tayo manghuran gimuwa sampai akisin syaitan Imam Ahmad ibn Hanbal ata'a rabbahu nagtaat siya patuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala fa ata'a Allahu khalqahu dahil nga sabi ato piya pagtaat sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Imam Ahmad ibn Hanbal in mga piyapanjari niya hawakto nawapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah in syaitan nagbalik mga katao tayo manghuran dahil di ay nimit ako nagbalik wayroon na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah in akisin syaitan amunayat to ata'a Ahmad ibn Hanbal rabbahu fa'ata Allahu khalqahu nagtaat lang ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah patuhan Rabbul Alamin dahil nga sabi ato pagtaat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya in katan piyapanjari na biyaon lang niya wayroon na siya yari na siya nagbalik in syaitan niya tinagbayta jin mga katao tayo manghuran na biyaayan in amuin apabila in tao magpabuntol biya na kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an syaitan mga katao tayo manghuran muga mi atas minda sindan bang kakitaan na niya i Umar ibn al-Khattab radiyallahu an mari kita nyo mga katao tayo manghuran paamuin firasatu Umar radiyallahu an amuin kapanday pandikal niya bayan buddiman Umar ibn al-Khattab an Abi Hurairah radiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan kan Abi Hurairah radiyallahu an sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi man kana qablakum minal umami nasun muhaddasun min ghairi ay yakunu anbiya fa iyakun min ummati fa iyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar muttafaqun alayh laqad kana fi man kana qablakum tan tutuod bunal niya in kaaunan si mga ummat nakaunayat to aun day nga mga ummat nasun muhaddasun mga manusia amuin pag-ilhaman sila sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sara mga kahadis-hadisan mga katao tayo manghuran min ghairi ay yakunu anbiya
hahalbukon sila mga kanabihan mga katawtay manghuran. Fa iyakun fi ummati ahadun. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila aun day nga mga ummat ko hang katao, amuin, ilhaman siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunal to di Umar yatto. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, muttafaqun alayhi. Diya hayan mga katawtay manghuran. Bang mga pakanabihan, wahi intag mga katawtay manghuran. Bang bukon mga kanabihan, ilham yat mga katawtay manghuran. Ilham ding Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sara magkugdan inpikilan mo iban sin sara mga katawtay manghuran. Nahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, mabisaratan yura. Uluwu manzilatihi radiyallahu an. Mari kita nyo mga katawtay manghuran, paamuin kalaguan sin darajat niya di Umar ibn al-Khattab. Wa an Uqba ibn Amir radiyallahu an, dan kan Uqba ibn Amir radiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diungog kulaw niyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, law kana min ba'di nabiyyun la kana Umar ibn al-Khattab. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Law kana min ba'di nabiyyun, bang sadya sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun papuas ko ini nabi tan tutuod isiyo yato ti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa wayroon na mga katawtay manghuran, Umar kalagko in taas sin darajat niya ti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mari kita nyo mga katawtay manghuran, sidquhu radiyallahu anhu. Paamuin kabunalan sin amuin pamarat sayan niya ti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. An ibni Umar radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis, daing kan ibni Umar radiyallahu anhuma, daing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, inna Allah ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-haqqa, hinang niyan kabunalan, kasabunalan, ala lisani Umar wa qalbihi. Dain doon halabay dila hi Umar iban hapangatayan niya. In kabunalan, lima bay mga katawtay manghuran. Hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala kasabunalan, doon labay hadila hi Umar ibn al-Khattab iban hapangatayan niya. Umar ibn al-Khattab. Shiddatu ittiba'ihi radiyallahu an. Mari kita nyo mga katawtay manghuran, paamuin kusog simpamaugbog niya pasara hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. An ibni Umar radiyallahu anhuma, dengkan ibni Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunalto din Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, nagsabda, ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin. In amuin sa hanunot na bang ummat kura pa ummat ko amunahi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Wa ashadduhum fi dinillahi Umar. In amuin isab sa kusug na hapamaugbog hakaus amuin pamaugbog sin aga ma Islam mga katawtay manghuran, pag-akad niya, pagtaat niya, wa ashaddum fi dinillahi Umar, insa kusog-kusog. Amuna, hatungod pag-akama, pamaugbog, amuna hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Wa ashaddum fi dinillahi Umar, insa kusog-kusog, pamaugbog paakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, mga katawtay manghuran. Rawahu Abu Ya'la wa sahahahu al-Albani. Wa an Hudhaifa, dengkan Hudhaifa hadis ikadua mga katawtay manghuran, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, nagsabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Upi kamu hadua ini, pagpuas ko, wayroon na rin diya dunya, upihin yung indua ini.
Hisiwet to, hi Abu Bakar kan Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani. Hangkan sa ini mga kataw tayo manghuran, malaggo, pangadjian, panghimati, pagpatumtum, pa mga kataw tayo manghuran, amuin na abi-abi, sinsi ang mga kataw tayo manghuran, in mga hadis ini, dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadaini min ba'di. Upihin niyo, agad kamu, sin panghindo, sin dua ini, pagpuas ko, wayroon na rin di hadunya, isiyo, hi Abi Bakrin wa Umar. Hi Abu Bakar kan Umar, rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani. Mari kita nyo mga kataw tayo manghuran, paamuin, muwafiqatuhu lil Quran radiyallahu an. Amuin, kakitaan tanyo rin di hayni, in baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang sadya aun panabi puas ko, bunal to di Umar na ito. Iban sinhambuk hadis, taan tutuod, dahil nga mga umat na kaunayat to, aun mga manusia, amuin, muhaddasun, pag ilhaman sila mga kataw tayo manghuran, mga sara, bang aun lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat ko sabdan niya, bunal tuod, hi Umar ibn al-Khattab. In talian, in pikilan ni Umar ibn al-Khattab, magkugdan iman sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wahi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Suyuti, laong Imam Suyuti, dahil nga mga ulama, mga kataw tayo manghuran, qad awsalaha ba'duhum ila aksari min 20. Bunal tuod, labi, kauhaan, mga ayat, mga kataw tayo manghuran, amuin nagkugdan, iban sin pikilan, talian, amuin papanaw, hi Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Wa qala Mujahid, kana Umar yara ra'ya fayunzalu bihil Quran. In kaaunan ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apabila auna amuin pikir niya, talian niya, papanaw niya, tahan tutuod, auna manaog ayat Quran mga kataw tayo manghuran. Wa akhraja Shaykhan an Umar, qala, wafaqtu Rabbi fi thalas. Laong hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, wafaqtu Rabbi fi thalas. Nagkugdan laong niya, intalian ko. Iban si intalian ko, paamuin, wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatupar kala. Kultu, ya Rasulallah. Muna, laong hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, baita ko laong niya, Rasulallah, law ittakhadna min maqam Ibrahim musalla. Bang sadya laong niya, hinang tanyo na in amuin maqam Ibrahim yaon, pagsasambahayangan. Naraindihay ni mga kiulungan sin Allah, fanazalat il-aya. Nanaug na in ayat timurun, parman sin Allah Ta'ala, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Suratul Baqarah, ayat kawantag, hanggatus kawantag 5. Nanawagin ayat mga kataw tayo manghuran. Parman sin Allah Ta'ala, hinangan niyo in maqam Ibrahim, pagsasambahayangan. Amin, puas-puas kita niyo magtawaf. Sunnat mga kataw tayo manghuran. Panagnaan. Wa qultu ya Rasulallah, hikarwa lang sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya Rasulullah, yadkhulu ala nisa'ikal barru wal fajir, falaw amartahunna ay yahtajibna. Magsud lang niya, paamuin, sud, guwa lang niya, maun pa mga kaasawahan mo, pabay, halyaw ni mga kaasawahan mo, sibu da, tao marayaw, tao mangi, tao jarwaka. Bang sadya lang niya, Rasulullah, diaak mo sila, amuin, maghijab sila mga ya Rasulullah. Panazalat ayatil hijab. Nanaugin ayat sin hijab mga kataw tayo manghuran. Nang daaki, paamuin, papaghijabun. In mga kaasawahan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban, sin katan, bariman babae mga kataw tayo manghuran. Kita niyo, hikarwa mga kataw tayo manghuran. Then dihay ni,
wajtama'a nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghirah. Napun maun kaniya in mga kaasawan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Umar ibn al-Khattab bang mga kato may uno sabing kay mo yan ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Then di ni lawngi Umar ibn al-Khattab faqultu asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna. Fanazalat kadalik. Lawngi Umar ibn al-Khattab ada kalalaw niya intuhan niya Allah subhanahu wa ta'ala bang kamu talakun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagantian sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya mga kaasawahan lawi mareho rin kaniyo. Na naugin ayat mga katao tayo mga na suratul talaq. Umar ibn al-Khattab mataod ayat ayatul khamar tungod sin amuin ayat sin amuin pagharam sin amuin alak mga katao tayo manghuran nangayo dua ahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Ya Allah bang sadya lang niya aun ayat amuin magpatarang sin hukuman sin amuin pag inom alak na naug in ayat ayatul khamar. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na kaminsan mangayo siya kaampunan pangayuan niya kaampunan in mga munafiqin ulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naung sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sawaun sibu daya Rasulullah mangayo ko kaampunan kanila iban sindi la yaghfirallahu lahum di da nanaugin ayat suratul munafiqun sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sibu dai ya Muhammad mangayo ko kaampunan pa mga munafik iban sindi la yaghfirallahu lahum di da ampunon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala di sila tuod ampunon sin Allah ta'ala in Allah ta'ala bunal to din Allah ta'ala di umidayat ha mga sila tao fasik amoy nakakuha daing ha amuin pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita nyo mga katao tayo manghuran pa amuin pananglit iban sin mga sasabutan marayaw si mga kasahabatan kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Iban sin ahlul bait was salaf alayhi radiyallahu an. Qala Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Lawngi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, ma ala zahril ard rajulun ahabba ilayya min Umar. Di harin lupaan gumiini puasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayruun nakakasi-kasi manusia tungod marikako daingkan Umar buat malengkan hi Umar mga kataw tayo manghuran. Waqila lahu fi maradihi hawaktu ya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anna sakit na amuin mawapat na siya mga kataw tayo manghuran. Mada taqul li rabbika waqad wallayta Umar. Biitaan siya ya Abu Bakar uno ta inhibayta mo hisambong mo patuhan Rabbul Alamin waqad wallayta Umar sin sabab may ta amuin hi Umar impini mo gumanti kay mo. Qala aqulu lahu ibayta ko patuhan Rabbul Alamin wallaytu alaihim khairahum in piaganti ko gumanti kako pini ko amuin sarayaw-rayaw kanila amunay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radiyallahu an mga kataw tayo manghuran laong niya isab qala Umar a'lamuna bi kitabillahi Umar amuin sa ingat-ingat na kamu hatungod sin Qur'anul Karim kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala wa afhamuna fi dinillah iban sa luag-luag in pamaham niya hatungod pag-agama hi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an laong Ibnu Mas'ud radiyallahu an. Ja'far as-Sadiq radiyallahu an mga kataw tayo manghuran iunyo sa min akin niya dengan mga sahabat ana bariun mimman dakara Aba Bakrin wa Umara illa bi khair in ako law niya mamuasi ako wayroon pamusog ko hay siyo na in mamungmung mamisaramangi kan Abu Bakar kan Umar buat malingkan
hakarayawan